Mayap asisilim kaya kayo, kaluguran kong kapatad kang Kristo. Pasibayo, mititipon tamo, kening kapag masasyanan ng banal ay Eukaristiya, kapamilat daring panalangin at kanta, makyabe tamo king balang metong, ban agawa tayang makabaldugan, iting kapag masasyan. Iyabe tayo king panalangin tamo, ing kapasalamatan ng Reverendo Padre Calvin Adriano Simbulan. Abe-abe tamo ngening mamuge kang Kristo, kapamilataning kayang pari, at makyabe king pamagkanta, king pamuklat adalit. Kaniting misa, iabetala karing kaya katamong panalangin, din kapag nasandari Monsignor Jose Lacap, among Nitoy Malyari, among Carlo Kabigting,
Shane Kulala at Jericho Atienza, para King Aldorang Kebaitan. Makanyan mo naman, para karing kaladwada rin Monsignor Damaso Hinco, Among Jose Benco, Josiah, Eduardo Fresco, at Jason Joseph. King Lagyuning Ipa, ang poning anak, ang poning banal ay Espiritu. Amen. Ing Ginoo at atayid karing puso tamo, King Lugod at King pamagparati ng Kristo, mantabe sa kekayungan. At keka antimurin. Kalaguran kong kapatid, abayan niyo ko po King pamipasalamat, King Apong Ginoo, King Kalam o regalo ning pangapari. Salamat uling memiliyang pari, King Balayana Bansoywanala, ring pinili ng balayan. Makanyan mo naman po, gamitan tamo kaniting misa, parangal para King Virgen Maria, ing Virgen ning Anunsasyon. Makanyan mo naman panalangin tamo po na sana kiniking kaya katamong parokya at inang miordinan apari. Bantumubo mo naman ing bukasyon ning pamagpari king parokya. Kabang pagsadyantayang pagmasosyan ing sakramento ning lugod ng Kristo, tanggapan tamo ing palpikasala tamo, at ipanigapu tamo king Ginoo ing patawaran ampon pasik na nga nakatamo. Iagkastayang miyagnanagnan ing kapanisyan, aminan ko, King Diyos, sa mapamakalulu, at kaya kayo kapatad, ing mi kasala kumbina, King pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat King Marok, at King pamagtamad kong gawa, King mayap, asukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat, uli nito, ipanigapu ko kang nuwan ang Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampon banal, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. Ing Diyos, alubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at King pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katamo sana, King Bie Alananga. Amen. Manalangin tamo, oy paming mayupaya, ipagkalob mo kaya kaming anak mo, ingakam tandaing pamaglingap ning Nuana Virgen Maria, at alang-alang karing panalangina, mikabus kaming ansana king sablang marokye tiking yato, at mga intulid kaming miras king ligaya banwa. Itiyadwan mi, king kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, Diyos sa mabibiyempon mag-ari kambe mo, king kami tunganing banal Espiritu, manggaman king alanangga. King mitmong kasalpantayanan at malalam a kapanaligan, makiramdam tamong eni, King Amano ning Diyos. Pamamas ang ibot, King kadwarang libro, ding ari.
Inyang abalita ng Atalio, ing Petere, ing anak ng iaring Ahazio. Minye yang utos, apaten langan, ding membro na ning pamilya, ning ari, ning hudo. Dapot kinwaning Heosebo, ing anak ng aring Heorem, at kasing igpa ng Ahazio. Ihoas, anak ng Ahazio, at sinese, king metong ng kwarto, ning templo. Karinese likod, banene akit Atalio. Inya eya mepate ihoas, at ing pamaningat ng Heosebo, kilub ding ana mabanwo. Kabang iatalio, yo ing reynang mamahala, king kayarian. Inyang miras na ing kapitong banwo, pepayaos na lang Heoyado, ding opisyal daring sundalos a gwardyo, ning ari, at antimurin, ding gwardyaning palasyo. Sinabi na karelo, ing mitipon lo, king templo, nung nuka rin nala ayamuyot, kambening taimtim a pangako, king gewa ng plano. Kaibat na nito, pepakit na karelo ihoas, ing anak ng aring Ahazio. Memintulo ring opisyal king sablang inutos ng Heoyado. Inya tinipon na lo, ning metong at metong karelo. Ding tawan, na detang makatutok, gusal ning aldo ning sabat, at detang ali. Binye na lang Heoyado karing opisyal, ding tandus at kalasag, abandi ng aring David. Makasikap lo reting sandato, king templo. Kaibat na nito, pinesto na lo ring sundalos, apakasandato, king makapadurot ning arap ning templo, bani pagluwaluyo ing ari. Linwal ning Heoyado ing anak ning ari, at pinutong Nekeyo ing korono. Kaibat binye Nekeyo ing libro ning kautusan, tigtugan ning larong olibo, at pisyag ning ari. May malakpaklaring tao, at ngarang kinulisak. Luidyo ing ari. Inyang dimdam ng Atalio ing ingedaring gwardyo at ding tao. Pintala na lo kin templo ning Ginu. Miglalawe yo at ikit na ing ari ang makatalakad lele ning asyas. Antimo ing meging kaugalian. At sula lele ning ari ring opisyal at ding talatsyop ka ring trompeto. Magsayala ring sablang memalen at tsutshupan dalo ring karelang trompeto. Ginabak ng Atalio, ing susulod ng imalan, uli na ning sukal ning lubno, at nga nang kinulisak. Taksil, taksil kayungan. Nga nang minutos ning paring Heoyado, karing opisyal, ating tiyadinalan as sundalos. Ilwalye ing babaeng ito, king pilatan daring adwang hilero daring gwardyo. At patenyo, ing ninumang magtangkang magligtas kayo. Sinabi ng Heoyada iti, uling ene buring patendo iatalio, king kilub ning templo. Inya dekapde, at delaking palasyo, at petere kitang lugal, aw sandang pasbuldalan ning kabayo. Kaibat na nito, Heoyado, kambening ari at ding memalen, ginawa lang kasunduan, king ilangan, maging memalen na lo ning Ginu. Ginawa ya nawang kasunduan para king ari at ding memalen. Kaibat na nito, mintala ring memalen king templo ng Baal at lesak deity at pemalabal ding rebulto. Kaibat petere imatan ing pari ng Baal king arap daring altar. Kaibat na nito, Heoyado, mi talagayang gwardyo ning templo ning Ginu. Migsayala ring sablang memalen king mipnong tula, at mi payapayo ing syudad,
uling petere king palasyo, iatalyo. Ing amano ning Ginu. Salamat king Diyos. Kang David, masusi mong pengako, at emo painggulutan, ingkeya binyemong amano, nga mo, ing metong karing anak mo, maging ariya, at ing manalili keka. Nung ding anak mo, king kasunduan tupadla, at karing kautosan, ababyeyo karela. Kanita, ding anak da naman, maging ari lang kasalisi mo. Angga, king kapilan man. Pinili nening ginuning Sean, burineng maging kayang tuknangan. Nga na, karin kutok ng kapilan man, karin ko'y payiral, ing pamag-ari ko. Karing palipi ng David, palto kong metong aaring marangal, at papanatilyan kayong mamahala, ing kakong pinili. Pamakarinayan ko la, ring kayang kasalang, dapat ing kayang kayarian, sumulong ya, at misaplala.
parangalantaya po ing mayap a balita. Anting sala, ipabal mo kaku, ing bendisyon mo, at ding utos mo, iturong mo kaku. Ingginuman tabeya ke kayo. Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Mateo. I Jesus nga nakaringkay ang alagad, kayo titipon pibanjan ketiking yatu, pibanjan asisiran, ding pulilya at ning kalawang, at malyarirang luban at panakawan kaya kayo. Bagkus tumipon kayong pibanjan para karin banwa, karin alang pulilya at kalawang amanyira, at alang mapanako ang makapanlog. Pablasang numan karin at suing pibanjan yu, karin at su naman ing puso yu. Ding mata ilaring pekasuluning katawan, inyanong malinola ring kekang mata, mirinan niyang sala ing mabilog mong katawan. Dapot nung elamayap ding kekang mata, dalumdumyan naman ning mabilog mong pamikakatawan. Inya nung ing salang at tsukeka, maralumdumya pala, karagul na kasi ning karalumduman ay ta. Ing maya pabalita ning Ginoo. Uling halos at luna akong Domingo nga manaral, mi pakabayan ning si Jaco. Inya, bear with me. Ing misang pasalamat ning metong abayong ordinapari, metong yang pamikatagon, ban abe-abe tamong migunam tungkol king biye at kasuywana ning metong apari.
Umpisan tayo ing katamong pamigunam, kapamilatan daring aduang kutang. Muna, ninuwari talaga ing pari. Kadua, base king dela na king biye among kabin, nano kayang klaseng pangapari ing panagkat na ning apong Gino, biyaya na anting kayang inaus at pinili. Bagumpisa tamo buging metong nga kwento. Bisan kanu, ing metong nga pari king seminaryo, may kong birayang magmisa king metong nga malawot a baryo. At uling makabayang biyahe, at ela pa sementado deng dalan kanita, rap road la pa, at malagad lang makakotsi kanita deng pari, ing saken na ning pari, itangausan tamong owner. Kalabas na kanuning makabang pamagbiyahe, at mestresya kareng da kalakulkul, at baku-bakong dalan, mipapaliya ing pari. Oneng ing bisitas, at pipagmisana, alayang CR. Inya, menintun niyang sulok, at tanaman, ing pari, nung nuha rin niya pwedeng imi. Sakto-sakto, kabang mimiya at makalislis siya yung kayang sutana, ikit nening meto nga yanak. Makatas siya, makalislis siya yung kayang sutana, at mimiya yamong. Misdan niya yung anak, king ikit na. At nga nang sinabi king sarili na, mimila naman pala deng pari. Uling talagang misdan niya, at inaabot isipan, king mimila ding pari, inaus na imana nga na, ima, Kenny, lawan mo. Lawan mo yung pari. Mimila naman pala ding pari. Peki ba't naningima? Natural. Mimila naman ding pari. Uling taula naman ding pari. Ninuing pari. Ing pari, tao yang tutu. At inyang laman, at inyang daya, at inyang butol, at inyang katawan, at inyang pamisit, at inya namang panandam. Ela anghel deng pari. Tao lang tutu deng pari. Nung ninuita mo, at nung nanuta mo anting normal ataw, makanyan kami namang pari. Nung sasaya kayo, sasaya kami namang pari. Nung lulungkot kayo, lulungkot kami namang pari. Nung papagal kayo, papagal kami namang pari. Nung may kakapali ko buntok, may kakapali kami namang buntok, ikaming pari. Nung kikiya kayo, kikiya kami naman, ikaming pari. Nung sasagak kokong tula, masaya kami naman, tutula kami naman, ikaming pari. Ketang keyang pangatao, karine inaus ning Diyos, ing metong apari. Agpangketang kayang bukod tanging personalidad, ing pari, inaus ne, at pinili ne, ang pontelaga, ning Diyos, ban sumuyo kayo, kapamilatana, ning kayang kasuyuan, king kayang balayan. Iting bukod tangi ng personalidad ning pari, tatanggapane, lulugurane, at pakamalane, ning apong Gino. Inya, among kaben, tatanggapan ka at luluguran ning Diyos, anting taong payat, simpli, maganaka, biyasang makyabe, ating puso at malasakit, karing pakakalulu. Tatanggapan ka at luluguran ning Diyos, nung ninuyi ka at nung nanu ka, at nanu pa man ing milyari
king biye mo. Tatanggapan ka at luluguran ning apong Gino, king kabilugan ning kekang pangatao. Kambeda ring kekang sikanan, ampon kainan. Pati na ing mayap at nanumang maralumdum mong milabas. Tatanggapan ka at luluguran ning apong Gino. Pati na din kekang kainan, sugat, kamalian, at pamikasala. Pati na din kekatamong pamikasala. Tanggap na la ning apong Gino. Uling po tanging tao, migkamaliya, menabo, at may biyasaya ing kayang pangatalabo, kanitaya maging mapaglunos ing metong ataw. Kanitala maging panibataning pamipakayap kaya at karing aliwa ding dakal ng sugat. Kanitaya maging wounded healer ing metong atao nga ng Henry Nawen. Inya nga na ning dalet, I have loved you with an everlasting love. I have called you, and you are mine. In the totality of who you are loved and accepted by God. Among kaben, in your uniqueness as a person, you have been called by God to fulfill a unique and a very special mission. Para-pareho tamong pari. Pero, atin niyang particular a focus in kekatamong bukod tanging pangapari. Aliwayang focus ng kekang pangapari, king pangapari ng among har, akekang kaklase. Makanano tayong atuklasan ing bukod tangi tamong misyon. Balikan tayo ing kwento ning biyeta mo. Mibait ya po yamong kabin king panahon na masakit ing biye kete Pampanga. Panahon na ning pinatupo at lahar. Ing pamilya na metong yang pinatubo at lahar survivor. Menibatan king manibawag porak. At may resettle king madapdap resettlement mabalakat. Itatang na po nga mong kabin, metong yang Ortelano, kalupa ding dakal ke kayo. Imana, maglakuya, manoras siyang paninda. Inya, meragul kayo among kabin, at mimulat king kasakitan at kakaluluwan. At kabang ingatan na kayong apo mo, miyanad kayo king kasalpantayanan Katoliko. At yung ka pa siguro king atya ng imamo, mekad, dimdam mo na ing saingsing, ing aklis, ding pakakalulu. Ding taong may ngalulu at migkasakit, uling mitambunan la ring karelang asikan at ding karelang pibale-bale, king lahar. Anaka pa sigurong malati, mipulat na kaking kasakitan at kakaluluwan. At kabang daragul ka king meto nga resettlement area, karin king madabdap, mabalakat, ikit mo ing realidad ning biye. At bayo kalinob seminaryo, may kipagobra ka at ikit mo ing biye ning metong ordinaryong taong manintunan. Ban kanita, abiyayane ing kayang pamilya. Inya, mi tanam keka, king murang edad, at tinubok ing puso mo, ing lugod at malasakit karing pakakalulu. Kareting delanan mo, anting tao, inubog ne ning apong Ginoo ing puso mo.
anting pusong mapaglunos, pusong maganaka, pusong malugod, karing pakakalulo, makakalingwan, mililele, may paboren, may wala, at magwala, king biye. Among kaben, ba lalo mo pang palalaman at sesen iting kapagnasan, asumuyo karing kaparang tao, lalong-lalo na karing pakakalulo, kilub ning pabanwa, inyang 4th year theology ka, linukluk ka, bigtyaga kang may masa, minyaliksik o mig-research, minisip malalam, migunam at sinulat kang metong nga thesis. Ban ing Archdiocese ng San Fernando, apa matutwanan ing kayang tagimpan, ang maging Pilgrim Church of the Poor, pakakalulong pisamban. Kilub na ding ana mabulan, apamanuknangan mo ketiking parokya ng The Lord's Annunciation. Sibukan mo yung binyayan, iting tagimpan. Ang giyang masakit, lalong-lalo na inyang umpisa, ikit mo, posible pala. Dininan mo lang pansin, ding pakakalulong dili. At atimpang interesadong parokyanos, amekyabe keka. At makitambayan, banmidinan katuparan, iting mayap, aparasan, at tagimpana ng Archdiocese. Among kabin, ngening pari na ka. Isundo mo kaya sanang tuturo nung makananong maging paring simple at magana ka, lalong-lalo na karing peka malating dili. Pasibayo, dela na kaning apong Ginoo kapamilatan ng apong dong, King Minor Basilica ng Holy Rosary Parish, karin King Angeles. Ban akayabeda ka at akasaw, ding kapatadapari ka rin. Ban lingapan la, ding pakakalulo. At least, oita, ingat yung kaisipan ning arsobispo. At inong gewa, ding minunang pari, ang ponting kasalukuyan na paring makadestino ka rin. At paniwalan ko, at yun ang programa yung parokya ng Holy Rosary para ka rin pakakalulo. Makisan metong ka, king bayo mong destino. Lalo mo lang apasulungan dating programa. Isundo mo naman sanang tuturo karing mga kwaltang parokyanos ng Holy Rosary, ng Minor Basilica. Nung makanano lang manakit, malala, matula, at saya, king pamagsilbi, karing pakakalulo. Kalupa na sana ning gewa mo keti king Parish of the Lord's Annunciation. Panintunan mo la, kilalanan mo la, ding pakakalulo ka rin. At makipagkaluguran ka karela. Akit mo naman sana, ing kakaluluan, apanandaman at araranasan da, ding taong mabandi, mayupaya at makwalta. Poverty is not only seen in material destitution. Poverty is also existential. Poverty can be spiritual and moral destitution too. Tandaanan mo, mas kinuka rin ating pakakalulo. At miyaliwaya lupa at miyaliwaya aske ing kakaluluan. Material poverty is just one aspect of poverty. At yung pang mas malalam pakakaluluan. At sana makasadya ka namang sumuyo, kareting makaranas king aliwan ng lupa ning kakaluluan.
Misan po, kabang mag-seminar kaming kaparian tungkol keng Church of the Poor, niyag nang kaming mig-CR among Norman Bitog. At kabang mimi kami, mi paglalawe kami. At kaibat, ngaming miyag nan sinabi, Church of the Poor, kanyaman pakiramdaman, dapot kasakit gawan. Kanyaman pakiramdaman, dapot kasakit gawan. Among kabin, malagwa ining tagimpan mo. Ining tagimpana ning Archdiocese. Masakit ya at mabayat. Dapot, antina ning apatunayin nyo keti, posibli ang gawan. Ban agawa tayo iti, o ining panagkatkeka at king balang metong kekatamo. Munang dili, paneta mo sanang lalawe kang Jesus. Always look at Jesus. Let us turn our gaze on Jesus. Always follow the example of the poor Jesus. Nga ng San Pablo, king metong karing kayang sulat, Jesus, bistaman mabandiya, pinili na ing maging kaluluya, ban king kakalulwana, mibandita mo. Kadwa, kilubda sana ning paruminggo. Adinan mo pamuring oras, ang giyang metong mong oras o 2 oras. Ing pamamisita, ing pamakipagkwento, ing pamakipagkaluguran, karing kalulu ning Holy Rosary. Nung atintamong day of prayer, sana atintamo namang day or at least an hour with the poor every week. Katlo, manatili ka sanang simple at maganakang pari. Apansinan ko, kilub na rin mabulan amigdaton kaketi, metong kamu paris sapatos. Atuklasan mo sana, ing tunay kayamanan at pibandyana ning metong nga pari. Aga nakako po, inyang bayo-bayo kong pari. 3rd year anniversary ko kanita. Tinanggap kong metong nga card, iba't king metong amalapit at matalik at kakaluguran. Greeting card ya. At nga na pong memiro, king kayang sinulat. Paul, anaka pa mo, eka pa makisawa, at nga ng tinuglong, tumipon ka pa mo. Among kabin, eka matwang bayin tao, talasawa ka. Talasawa na ka. Inyang meging diakono kayo, may kitang wana na kaking Santa Iglesia. You already committed your entire life to the church. Priests are married. They are married to the church. Priests are already committed to God and to His people. Ing kasimplian at ganaka, ila ding tanda ning mabye patutu, king makatalaga ka kang Kristo at king kayang balayan. Ing kasimplian at ganaka, pakibat taya mo king maglapo ng kayapan at ganakaning Diyos, kapamilatan da ring taong malugod at sasawp kay katamo. Tandanan mo among kabin, keti Pampanga, ala pang paring mete keng danup, maya pa keng kabsi, dakal na mete. Ware, itang Kapampangan at intang Kasebian, nung bisa kang pane mamangan babi, tuki kaking pari, magmisaya sa guli, at ineng tabalabi. O magmisaya sa guli, at ineng panyaling babi.
Among Kaben, ang po nga among Harold. Uling ako makatagon kang ordinasyon mo. Potang tatanggap kong dakala regalo in cash or in kind. Potang hanaping kong Enre. Potang mababoy yung sibol. Siguradong lumup kayong isip mo. Ulin tao tamo. Tumipo na ako yata. Mag-invest na ako yata. Lalong-lalo na potang tutwa ka. At ala kang tipon. Manandaman kang insecurity. At sabihan mo kayong sarili mo, I have to save for my future. Among Kaben, among Har, nung tumipon kayo man, sana, eyo kakalingwan, titipon pibandyan karin banwa. Nung tumipon kayo man, eyo naman sana kakalingwan, tumipon pibandyan karin banwa. Kasalanan ng mensahe ng Ebanghelyong dimdam tamo, ngening misa mong pasalamat, ketiking parokya. Kayo titipon pibandyan ketiking yato. Pibandyan asisiranding pulilya at ning kalawang. Amalyari dang luban at panakawan ke kayo. At nga na paninggino, bagkos tumipon kayong pibandyan karin banwa. Karin alang pulilya't kalawang amanyira at alang mapanako amakapanlog. Pablasang nung luka rin niya yung puso mo, karin niya yung pibandyan mo. Our blessings are meant for sharing and not for hoarding. Idake mo naman yung pigkalog na at pagkalog na ning apong ginukeka. Kanitame atuklasan ing tune at manatiling pibandyan. Nino ing pari at nanong klaseng pangapari ing panagkat ning Diyos a posibli ng biyayan among Kaben. Ing pari tao yang tutu a pinili ning apong Ginoo. Tututuya ing pari, potang biyasa yang midake king grasya ning apong Ginoo. Lalo na, karetang alang-ala at migit mangailangan. Kaluguran kong kapatad, lalong-lalo na, ding meging malapit ng katambayan at meging kakaluguran ng among Kaben ketiking parokya. Sa upantay among Kaben, ban adina ng katuparan iting paninapa ng Diyos para kaya at para king kayang balayan. Pakamalan kong kapatad, manalangin ta king igpaning pakalulu at Diyos ning sablang pamamatula, amibuklat para kaya katamo karing pibandyan ning alanganggang lugod, king puso ng Jesus. Nga tamong manalangin kaya, Jesus, pakaluluan mo kami. Jesus, pakaluluan mo kami. Para king Santo Papa, para karing obispo, at ding sablang pastol ding kaladwa, masigasig lasanang magobra, para king kayarianing Diyos, keti king yato, kambening milalablab alugod, at lubos apamagtagulaling, ipanalangin taking Ginoo. Jesus, pakaluluan mo kami.
para ka ring sablang pari at reliyoso. Idaon da sana ing kabilugan dang biye, king sagradong puso ng Jesus. Sentro ning dibinong lugod, ami katawan tao. Ipanalangin taking Ginoo, Jesus, pakaluluan mo kami. para ka rin kekatang pamilya, banding sablarang miyembro, at alasdasda ing lugod ng Jesus, para king balang metong karela, at mibiyebye laking tunay lugod, at pamanintindi, king metong at metong, ipanalangin taking Ginoo, Jesus, pakaluluan mo kami. para kekatangang makatipon keti, king lugod ng Jesus. Ban akit tamo ing sika na nalub sumisi, para karing kekatang kasalanan, at akit ing lugod, ban gawang kapamayaran, para karing makasalanan. Ipanalangin taking Ginoo, Jesus, pakaluluan mo kami. tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan daring pamisa. Iulino sana king kayarianang maligaya, ring kapatad tamong mayang unabye, lalo na ring pamisara. Ipanalangin taking Ginoo, Jesus, pakaluluan mo kami. ngeni aduan tamo ing sarilitang kapagnasan. Ipanalangin tayo naman ing kaya katamong bansa, lalong-lalo na ring atsuking kaya katamong gobyerno, ban kanita paratit ang pakiisip ing ikakayap daring sabla. Makanyan mo naman panalangin tala, ring miapektuan king mas kanayon karin king Mindanao, at ipanalangin tamo ing kaya katamong sarili, ban kanita, ibuklat na katamo puso ning Ginoo, ban aluguran taya, kapamilatanan ning lugod tamo, karing kapatad tamong pakakalulo. Oy paming at subanwa, sinugat miya ing puso ng Jesus akekang anak, dapot pagdala na keng kapatawaran at grasya. Saupan mo keng patutu, king kekeng pamipasalamat, king mit mong lugod, at dapat kapaglarinan, karing kekeng kasalanan. Kapamilatana mo rin ing puso ng Jesus, akekang anak at ginumi. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning daon tamo, matanggap ya, arapaning Diyos, igpang lubos, mayupaya. Tanggapan sana ning Ginoo iting daon karing gamat mo. King ikapuri ampon ikaligaya ning lagyuna. King ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Oy paming miglalang, tanggapan mo laring panalangin ang ponay na darawon mi. Ngining parangalan miya ing nuwa na Mariang induning Diyos. Baging katanggap-tanggap sana keka. At yatad da kaya kaming pamamatawad ang ponsawop mo. King kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuman tabe ake kayo. Itasyularing puso yun. Pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabos, ing purian ampon pasalamatan da ka, kapilan man ampon nukarin man, oy pa Diyos sa malugod ampon maganaka, king kapamilatan ng Kristong anak mo, kaniting kapag masusyan, kang nuan a Virhen Maria. Ya ing mapakumbabang talasuyo, at tinanggap king amano mo at misimpan kaniti king puso na, makapagmulalayang mekisan metong, king kapahayagan aning kaligtasan, menyad sa dia kambering apostol, king pamanalangin, king pamanenaya, king pamanipa, ning banal ay espiritu. Ngeni, sa salagyang masala, king pamanalakad mi, antimong waganing kasngawan, at ning pihong kapanayan. Pauliniting kalam ning kayapan mong lub, kasan metong dinganghel ang pombanal, tatas mikeka ing dalit ming parangal at ngamingan pupuri. Ikapin ing banal o ipa, ating meto lelangan matampanak ang pupurian, uling king kapamilataning anak mo, Yesu Kristong ginumi, at king upaya ning banal ay espiritu, pagkalaman mong biyeing sabla, layon pabanalan mo, alakang tuknang mititipon king banal a kapulungan mo, ban kanita manibat king kayaslag ning aldo, angga king kayalbog na, ing dalise daon miyang pangya, king ikaligaya ning lagyo mo. Ulinita o ipanigap umi,
Palukob ampon pabanal mula king espiritu mo. Reting ayin adarala ampon daraon mikeka. Ban magawalang katawan ampon daya ning anak mo. Yesu Kristong ginumi. Amen nabilin kaya kami king pagmasusyan mila reting misteryo. At atandanan mi pa kanitang benging mi pagtaksilenya. King wane ing tinape, pe pasalamatan naka at pinuri. Piraso ne ing tinape, dinuwang ne iti karing disipulo na ngana. Kuanan niye iti ikayungan, at mangan kayo kaniti, uling itiya ing katawan ko, amidawon para kaya kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan, kinwane ing kalis, pasibayo pe pasalamata na ka at pinuri, dinuwang na iti karing disipulo na ngana. Kuanan niya iti ikayungan at minum kayo kaniti, uling itiya ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ampon alanganggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao. Ban kanita, mi patawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti, king pamigaga na kayo, kanako. Daya ng Kristo, ikabus mo kami. Matula tayang ipasyag ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyang ngening gaganakan mi o mapamakalulong ipa, ing makaligtas ng pamaylasa, ampon kamatayan na aning anak mo, ing maligayang pangasulbi ng mebye, at ing pamaytas na banwa, layon makasadyang salubong, king kadwa ng panyatang, daraon miyake ka bilang kapasalamatan, iting mabye ampon banal a sakripisyo. Balikdan meng mipngong pakalulu ing ayin ning banal a kapulungan mo. At kilalanan me ing midaon king biena, pauli ning sakripisyo ning kamatayan na, biryan mo kaming misutke ka. Pagkalam mo sana, king ikaming mipasignangan king katawan ampon daya ning anak mo, ing mikatmuan kami king banal ng Espiritu, at maging metong kaming katawan, meto mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kami sanang maging metong mong alanganggang dawon keka, at papalyaryan na kaming mirakayanan kipimamananding banal mo. Muna, kambeneng nuwa na Maria, kapelanman Virhen na induning Diyos, kambenang San Jose, kayang esposo, kambering nuwan na apostol, at maligaya mong martir, at ding sablang banal, paulining pamamilatanda, banalig kaming mirinan kasaupan alang patanat king harapan mo.
Owig pa, ilisanang ay ning pangasot mikeka, pasulungan ng kapayapan ampon kaligtasan, ding sabla king mabilo gayatu. Pasikdangan mesana king kasalpantayanan ampon lugod, ing banal kapulungan mo, kasalukuyan maglakbe keti king yatu. Kambe ning talasuyo mo, Ileo ing papami, at Florentino ing arsobispumi. Ding sablang obispo, pari ampon diakono, ding sablang susuyo king banal a kapulungan mo, at ding sablang taong pepayat dus mo king anak mo. O mapamakалulungig pa, pakiramdaman mo ing panalangin niting pamilyang pinulong mong talakad arapan mo. Pakaluluan, mulangan, at tipunan ding sabla mong anak, nula pa man makasawot. Ding kapatad ming mayang unabiye, ading sablake kami matulat memo na ketiking yato. Malugod mo sanang tanggapan king kayarian mo. Nung nuka rin kami manenayang magkamit lubos king ligaya mong alang-angga, king kapamilatan ng Kristong ginumi aking uli na pagkalub mo king yato ing sablang bage mayap. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya ibang mayupayang pupurian dakat parangalan manggaman kingalangangga pupurian dakat parangalan manggaman kingalangangga. Ngini manalangin tamong mipnong kapanaligan ang ponlugod king ipa, karing amanong tiro na kaya katamo ni ginutamong Heso Kristo.
Ikabus mo kami king sablang marok o ipa, malagod mong ipagkalob ing kapayapan king panahon mi. Ban king kasaupan ing pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipan ing kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan ang pon pagsadyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos ming Yeso Kristo. O Diyos, sa ipami, ing ginuming Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sapo babaligdan ading kasalanan mi, nunaing pansinan mo ing kasalpantayanan, ning banal akapulungan mo. Layon ming pamayapan ang pon pisan metungan, agpang king kaburian mo, ikang mabibiyang pon mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo mantabe sana kapilanman kaya kayo. At kaya ka antimurin. Ipakit tamo po ngening, mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po. Niyo ing kordero ning Dios, niyo ing ginutamong Kristo, ing kekatamong matas apari, ing milalako king kasalanan ning yato, nuwan laring mayayawos king apunan ning kordero.
Ing katao na daya ng Kristo, isadsad na katasanang kaking di alanangga.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, ikaming binayo na sikanan ning pamakiramdam miking amano mo, at ning pamakinabang miking sakramento mo. Ngining gaganakan miya ing nuwa na Virhen Maria ng induning Diyos. Tanggapan miya sana'y ngalanganggang pamanatbo sa pengako mo. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Lukluk tapap. Loklok tampo saglit. Kapabalwan mo po para king pamituki-tukita po rin pamangwang letrato kay batning kapag masosyan. Banta po mas organized tamo ka rin kaya katamong pictures. Muna po iamong Kavin solo picture king sanktuaryo. Kadwa po kayabe iamong Paul. Katlo po kayabe iamong Paul, iamong JP ang po po yung kaya katamong deacon. Kapat po kayabe ring karelang pamilya. Tapos po tukila po rin king Barangay Masamat. After na po rin Barangay Masamat, Sitio Mabalukok. Tapos po rin king Fiesta Communities. After Fiesta Communities, din king San Vicente. Tapos po tukila rin king Barangay Sabanilla. Kay batta po rin king Barangay Nueva Victoria. After po Nueva Victoria rin king Divisoria. Tapos po rin king San Miguel. Beverly Place. Tapos po rin king Lakeshore. Kay ba't na po rin kaya katamong barangay, teta pa pong alwang bisita na bisang magpa-picture kang among cabin. Pwede pa po. Tapos po, kay ba't na po rin kaya katamong kapag masosyan, kalupa na po ning Akaw Galian, magstay po yung among cabin, king center, king sanctuaryo, teta pong bisang muma, king bayong ordena pari, kang Reverendo Padre Kavin Adriano Simbulan, magpila tamo po king center para po king pamamuma king gamat. Salamat po. Mayap, abengi po kaya kayongan. Kumusta kayo po? Hala pang may tutundo? Hala pa po. Salamat po kaya kayongan pong tinagong kaniti pong misang kapasalamatan para king pang-ordinan ko bilang pari ning apong Ginoo. Makayan mo naman po pasalamatan tala, rin kaya katamo pong mikiabe, rin kaya katamo pong banalamisa. Mumunang dili po, ing kanako pong kapatad, kakaluguran, diakono. Po, miordinan niya po king June 26, invited lamang. Invited la po kano, rin king Parish of the Lord's Annunciation. Palakpakan tayo po i-Reverend Harold de Guzman. Maggrasya, tamo pong maggrasya. Bakit? Kasing tutuki ko pong pakilala kaya kayo. Fresh from ordination niya po, nanding abak. Kaya kami pong kakaluguran, kabatch, miordinang pari, nanding abak, i-Reverend Father John Paul Toting. At syempre, kaya katamo pong malugod, kaya katamo lalo na, karing kapatad tamong pakakalulu, kaya katamong kura paroko, kaya katamong parokya, among Paul Velasco. Palakpakan tayo po. Siguro po ating kong request kang among. Anyawarang kaya po itang kopya na nitang homily na nandin. Mga kanita, ating ko pong babalikan. King ka na ako pong ministry, king ka na akong apostolate bilang metong apari. Iyamong po kalupanin ko kwento ko kaya kayo, po aliwa ka na ako. Uling SDK seminaryo, nepo, at kay saop kaya pa po king pamangwa ko pong papel, patungkol ka rin kapatad tamong pakakalulu. At syempre, kaya ni po king ka na akong diaconal ministry, maswelo ko at magrasya, uling iya po ing meging mentor ko, kaya ni pong Biel Luluban king pamagpari.
Kaya kayungan pong atsungeni may kisan metong king banalamisa, dakal at dakal na salamat po kaya kayo. Karen pong bisitang parokyano sa Minibatan, kareng miyayaliwa pong parokya, kaya ni King Vicari Tamo, salamat po. Salamat po kaya kayong kaparokya ko, kaya ni King Parish of the Lord's Annunciation. Baloyo po kapit na kareng tinagon king kanakong ordinasyon ibatla po king kaya katamo pong parokya. Dakala salamat po kaya kayungan. Salamat po karing bibilog po king kaya katamo pong Parish Pastoral Council, Parish Finance Council, religious and mandated organizations at Chapel Pastoral Council ding balang barangay at subdivisions asakop na po ning kiyakatamong parokya. Alimo po uling tinagon kayo king kanakong ordinasyon, nunes salamat po uling inantabayanan nyo ko, lalo na inya pong atsuko keni king kiyakatamo pong parokya. Karen pong akayabe king kumbento ampon king opisina, karing pamilya na pong among Paul, karimang Tess, kareng kapatid na pong among, at karing kapatid ng atsuking aliwang bansa, dakala salamat po king kaya kayong pamanantabe kanako. Kaya kayo pong minabot regalo, material, ampon bigit, ing kaya kayong panalangin. Dakal salamat po kaya kayo. Karen pong kakaluguran at kayabe ko kanita king pamag-house visit, lalong-lalo na po king masamat ampon mabalukok, edda na kayo po tunggatunggalan, dakal salamat po king pamanantabeyo kanako. At sana isundo tamo po ing pegumpisan tamong masabal karing kapatad tamo pong pakakalulo. Makanyan mo naman, salamat karing kapatad pintalan mi, karing makalawot mililele at pakakalulong pisyalan. Ring miyubog kanako king bie antimong diakono at susundo ko ngeni king bie pamagpari. Sana isundo tamo po ing pamamunta at pamamiyeta mong pong pansin karing kapatad tamo pong pakakalulo. Bala mo po ata, may kamate kayong babi ne. Kaya rin na po ata ni kaya katamo pong misa, atin pong misa diyang pamangan kaya katamo king parish hall. Dakala salamat po karitita Ruth, karing migsadya, at kaya kayo pong migsadya para kaniting pamangan. Makanyan mo naman po, ewari akwento ko kanita niyang bayo ko po mako Kenny. Datang ko po king parokya tamo December 8, fiesta na ning Immaculate Conception. Miga Thanksgiving and Farewell Mass ko po, May 13, fiesta na ning Virhen ning Fatima. Miras ko, king parokya tamo, Lord's Annunciation, ing Virhen na ning Anunsasyon. At ngini po bilang pari, kalupaning sinabi ng among, mi-assign ko muna man, king parokya ka rin, king Holy Rosary Parish. Sasabihan ko lagi kaya kayo, nako talaga lalakwan ning Virhen Maria. Palakpakan tayo po ing Virhen Maria. Kaya kayungan pong pepakit lugod ka na ako, ampon masabal, king pamag, daton ko po, kini king kaya katamong parokya, dakal salamat po kaya kayo, at bibiya ko po, ing maya pa oras kaya kayo. Uling buriko, i-congratulate da kayo, uling ing apong ginupo, ing puso ng Yesus, yan na pong mablas, king sablang ganaka at pamanantabe, ape pakit yu po kanako at king kaya katamo pong parokya. Ngini po, parangalan tayo po ing Virhen Maria, ing Virhen ning Anunsasyon.
Kaya rita mo pong pepaletrato at minumanggamat kang among Kavin, malaos ta mo po king Paris Hall, para king pamisulu-sulu, si Diana po ning Paris Pastoral Council at Paris Finance Council. Takal punta kala salamat. Inginu mantabeya kaya kayo, at keka antimurin. Idukuyo laring buntukiyo at maniga po king bendisyoning Diyos. ing Diyos ang malugod at may bisang mga abos king ketawan, king kapamilataning anak, abate ning Nuana Virgen Maria, pangpangaintulira na kayo sana king labis-labis a bendisyon na. Amen. Kamtan nyo sana kapilan man ang ponu ka rin man, ing pamanampo ning Nuana Virgen Maria, ngening king kapamilatana, pengaintuliran niyang tinggap ing mismong panibataning biye. Amen. Ikayong sablang miti punketi kaniting kabengyan, bayong pagmasusyan ing kapagmasusyan king Virgen Maria, kambening mayubo yung debosyon, mantabi sana kaya kayong tula ang pon kapayapan, apapangayin tulit kaya kayo king ablas karin banwa. Amen. At bendisyonan na kayo ning Diyos, alubos mayupaya, ing ipa ang poning anak, ang poning banal ay Espiritu. Amen. Ing misa mayari ne, umen ako king kapayapan at lugod ng Kristo. Salamat, King Diyos.